Asihle Sigoduka, Andre de Jong wenze njani? Asihle Sigoduka ufuna ukucela indlela ifaka phakathi eboxini. Andre de Jong bekuye lapha ke Asihle Sigoduka. Onside to Pierre, Shesha Keza. Pule Modi, ubona lapha ke uShesha Keza. Idlale kumdantsane odanse umdantsane egqoka umdantsane asidanse umdantsane. Umdantsane odanse umdantsane egqoka umdantsane asidanse umdantsane. Wabona umdantsane odanse umdantsane egqoka umdantsane asidanse umdantsane. Wadansisa uMakhawula wazoguqa ngamadolo. Sebenza lapha ke emuva iqaqambiji Ismail Tore, sebenza lapha ke emuva Ismail Tore isiqaqambiji. 10-1 biza amaphoyisa konakele mntanami phasi kaNokusho. 10-1 apolisa 10-1 biza amaphoyisa konakele mntanami nansi 10-1 ihlangana noOswin apolise. Awu 10-1 biza amaphoyisa konakele mntanami.